Poštovani, oprostite što vam se neću obratiti rečima poštovani gosti ili vaše ekscelencije, jer želim da vam kažem poštovani prijatelji i roditelji, jer ćete možda lakše prineti srcu naše reči. Stojim pred vama i obraćam vam se u ime svih onih ljudi, znanih i neznanih, svih onih porodica koje ne znaju gde su im deca i roditelji već 12 ili 14 godina. Za većinu vas rat je samo ružno sećanje ili davno zaboravljena greška prošlosti, ali je nama još uvek najružnija stvarnost i užas saznanja o strahotama koje su doživela naša deca, majke, očevi, sestre i braća. Pomislite samo na trenutak da ne znate gde vam je dete. Pomislite kako je kad ne znate više od decenije dok vas stvarno suočava sa prikrivenom istinom o tajnim logorima i ilegalnim operacijama vađenja ljudskih organa. I znate da to nije izmišljotina nekog bolesnog uma u 21. veku u kolevci stare evropske kulture, civilizacije i Vizantije, već znate da je to strašna istina i zločin koji prolazi bez kazne. Znamo da je teško priznati da su navodne žrtve zapravo krvnici. Znamo da je teško okrenuti kormilo međunarodne politike koja valjda još uvek ne zna za strahote Albanije, silovanja, ubistva i proterivanja nealbanaca sa Kosmeta još od 1981. godine. Svet je bio nem, slep i ćutao je. Navikli smo da ćuti i da okrenemo i drugi obraz da nas po njemu nemilosrdno udara. Ali ne možemo ćutati i dopustiti da se zavet ćutanja nadnese i nad kostima srpske dece koje su razbacane po planinama i jamama u Albaniji i ko zna gde po svetu. Zato što je neko odlučio da gradi nekakvu svoju imaginarnu slobodu na grobnicama, zločinima, proterivanjima, otmicama i najstrašnijem kriminalu, to ne znači da zločince treba nagrađivati i milionskim bankovnim računima od prodaje organa kidnapovanih Srba, ako su im već na našoj krvi i spaljenim domovima dali nekakvu državu. Onome ko izgubi dete i roditelje, ko nema više kućni prag i ništa svoje, jer je izgorelo u plamenu besa i krvavog pira, on više nema šta da izgubi i mirne duše može da stane pred bilo koje svetske moćnike i sudove i da pita: dokle više? Zašto ćutite? Šta smo vam učinili? Gde su nam odveli decu? Jedan mali deo sveta koji još uvek ima savest, to je deo sveta gde je svako ubistvo gnusno, a svaka otmica zločin. I oni su progovorili i pokrenuli pitanje i istragu trgovine ljudskim organima, poput gospodina Dika Martija. Ali zavet ćutanja i zataškavanja istine i albanskih zločina još uvek traje. Znamo, politika, velika politika, međunarodna politika, pregovori su u toku, svi imaju interese, svi žele napred i da zaborave. Ali mi ne možemo i nećemo da zaboravimo, niti ćemo stati dok god se i poslednji tajni zatvor u Albaniji ne pretraži, dok god se ne otkriju sve masovne grobnice, ne pronađu svi oteti Srbi i ne uđe u trag organima na kojima su zločinci napravili lična bogatstva i imperiju zvanu nezavisno Kosovo. Za tako nezapamćen zločin, još od Drugog svetskog rata, pravda mora da postoji i nećemo dopustiti da prođu nekažnjeno. Da se bilo kome drugom dogodila naša sudbina, odavno biste pravdu uzeli u svoje ruke. Ali, nažalost, mi smo Srbi, pa je valjda i normalno da nas otimaju, ubijaju, muče i da nam uzimaju organe ako nas već nisu ubile NATO bombe. A za uzvrat se nude banalna objašnjenja, nepostojeća pravna pravila i administrativne prakse, kao da mi ne znamo. Zato pozivam sve međunarodne i domaće institucije i organizacije da ustanu i svojim glasom kažu ne
zločinima, prikrivanju ubistava i genocida i učine sve što je u njihovoj moći da se tajne Albanije, albanske mafije, finansijera Al-Kaide i zločinaca, fundamentalista već jednom otkriju i da ih stigne zaslužena pravda pred Međunarodnim sudom. Jer nisu samo Srbi kao Srbi stradali od njihovog noža, već je, zapamtite, stradao stari evropski hrišćanski narod koji je svoje domove i hramove podigao u 12. veku i velikodušno se odrekao dela svoje teritorije kako bi im poklonio državu koja se od Berlinskog kongresa pa na ovamo zove Albanija. Ali nije im bilo dosta, niti su naša hrišćanska braća na zapadu 1999. godine otvorila oči i dušu pa da kažu da je dosta. Krajnje je vreme da to sada i učine. Poštovana gospodo, dragi prijatelji, i posle 13 godina od bombardovanja Srbije postoje pobednici i poraženi. Pobednici su Albanci koji su prvi put u istoriji dobili nekakvu državu uz svesrdnu pomoć Amerike i dela međunarodne zajednice, tamo gde je kolevka srpske istorije, kulture i duša srpskog bića. Novonastala nazovi država Kosovo nastala je na temeljima nezapamćenih zločina ovoga veka, na trgovini ljudskim organima, na sakaćenju, mučenju, spaljivanju Srba, na etničkom čišćenju jednog naroda i njegovog kulturnog i verskog nasleđa, na proterivanju preko 200.000 Srba sa svojih vekovnih ognjišta, na čišćenju gradova i mnogih srpskih sela, na ubijanju i kidnapovanju preko 3.500 civila, vojnika i policajaca. Kosovom danas vladaju i paradiraju naredbodavci, egzekutori, scenaristi i lični izvršioci svih ovih zločina i zlodela. I šta posle svega ovoga ima moj napaćeni narod, srpski narod na Kosmetu? Mi smo nespokojni, tužni, poniženi i bespomoćni. Kada će porodice koje traže svoje nestale saznati istinu za svoje najmilije i kada će dočekati pravdu? Koliko još dugo treba čekati i da li ćemo dočekati? Hvala.